Pamirsa Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Basarnas Bali, melaksanakan siaga SAR khusus selami Plekutus Rahina. Puniki kemargiang antuk nambakin kahanan kawan, nyangre Natal miwah pengerauh warsa anyar utawi Nataru. Basarnas Bali, mesti kayang pidadap personil miwah kawintenan pirantinyane, indik pemucuk gala wisatawan saninganggen gala liburan, ketar kayang memargi ring tanggal 31 Desember warsa kalitali kalidase, miwah 3 Januari warsa kalitali salikur. Mekata gena wisata ring Bali, patut nincapang rasa tangar, menjalaran nincapang penyiagaan miwah personil. Menurut Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Sani Kebawasang Gede Darmo, SEMAP, Sani Pinake Kepala Kantor Basarnas Bali, ngemargiang siaga SAR khusus puniki, matu tujuan untuk nureksain indik kahanan COVID-19. Tias punike, Sani dahat kebuatang luire, Posko Mandiri Sani nguratiang serana nganutin protokol COVID-19, prekanti sareng gugus tugas COVID-19, turun ngelaksana yang siaga anutin rencana, Sani sampun keputusang, wenten 111 personil Sani kesiagaan ring siaga SAR khusus serau mangkin, indik Posko Mandiri, wenten 6 genas kadi ring Jimbaran, Jemrane, Buleleng, Karangasem, Benua, miwan Nusa Penida. Lianan punike, ring wawidangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, miwah gena wisata, ketureksain melarapan seseletur perkanti saking tim rescue Basarnas Bali, perindikan inucap taler kemargiang ring pelabuhan-pelabuhan ring Bali, Luire, Gilimanuk, Padang Bay, Celukan Bawang, Pelabuhan Rakyat Nusa Penida, serta taler Benua. Yudi Karnaidi Bali Pos Nguningayang.